Uria wari mwandiki munene wa kiama gĩa KANU Nick Salat nianiriire kũrutithania wĩra na mutongoria wa bururi William Ruto thikũ nini tu thutha wake kũhamũrithio kiama-ini gĩa KANU nĩ mũikarĩri gĩtĩ Gideon Moi. 10 seconds Mheshimiwa Nick Salat. Salat aheanire kĩĩranĩro gĩkĩ hĩndĩ ya mũcemanio wa mahoya ma gũcokia ngatho kĩharo-inĩ kĩa Bomet. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Arap Ruto the fifth. Akiaria na rũthiomi rwa Gĩkalenjin, Salat oigĩte itua rĩake riumanĩte nĩwe gũikara nja wa thirikari ũũ nĩ thutha wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja rungu rwa Raila Odinga kũhotwo gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka mũhĩtũku. Age itwe mogigechili. Ikinya rĩrĩ rĩa Salat rĩũkĩte mweri ũmwe thutha wa kũrũgamio wĩra ta mwandiki munene wa KANU gũkĩrĩkana nĩ agararĩre gatiba ya kiama rĩu akĩanĩrĩra kũnyita mbaru President Ruto gwathana miaka 10. Your Excellency, so far you're doing a good job and I wish you well. The bishop and the clergy, they have prayed for you and I could not be left out when we are praying for you to lead this country to prosperity. Ihinda-inĩ rĩu nĩ oririe mutongoria wa bururi kũmũhe kanya thirikari-inĩ yake ũndũ ũrĩa ũtũgĩririo nĩ Minister munene Musalia Mudavadi. Nick, yalo umesema hapa. This time, kaa kwa hiyo barabara. You are a good man and you have lost a good 15 years. I beseech you and I pray that this time stick with your brother, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, and Kenya shall be better. And this region shall be better. And by extension to my classmate, Isaac Ruto. Munini wa President Rigathi Gachagua akĩamũkĩra Salat nĩ akũmithirie mũikarĩri gĩtĩ wa KANU Gideon Moi nĩ kũhũthĩra Salat ũru. Wewe Nick Salat, mheshimiwa, wewe ni mtu mzuri, ni kiongozi. Shida yako ni kutoa gari la moshi kwa leri, unatembea kwa nyasi. Sasa yeye amefika hapa analia na amepoteza vile Musalia amesema miaka 15 akifuata ile mtu ya kucheza mpira akiwa juu ya farasi. Hiyo mtu baada ya kutumia yeye vibaya amekupotezea miaka 15, amekufukuza. Lakini hapa kwa boma ya William Ruto nyumba ya baba ni kubwa. Gachagua thutha wa kwamũkĩra Salat nĩ amũririe akindĩrie na akorwo no kirĩrĩria ũteti-inĩ. Hii ya kuvumilia ni mzuri. Hii kuvumilia na kuwa na msimamo ni kitu mzuri. Kwa sababu ukikaa hapa na hapa unapotea hapo jiani. Na si mzuri. Kwa hivyo huyu Nick Salat is a good leader. Ametumiwa vibaya. On top of misusing him, wamemfukuza kama umbwa imekula ile mafuta ya 40 shillings. Gerifotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wajiko. Asante. Thank you.